buli wayitawo eddakiika 2 nga baleeta erinnya omukulembeze w'eggwanga ye nga temumugambyeko. Mugende musome bulungi etteeka eriteekawo omukulembeze w'eggwanga, mumanye ne protocols ezigavaninga security gye bamuwa, atambula atya, then tukomewo ku meeza twogere. Ebi byashoborerwa omu rukiiko rw'abanyamakuru rwashitama aha kitebe kya Poriisi mu runaguru mu rurembo rwa Kampala. Omugambirizi wa Poriisi yahakanisa amakuru agarugambwa b'ekibiina kya NUP ngo Poriisi nebatambi ikono okuteekaho enkiiko z'okusherura Akaruuru kabandu boona abesimbire aha bwa pulezidenti. Amateeka amalala gonna ag'eggwanga tetugateeka bbali. Bwebanga for example amateeka agakwasa ebidduka, tekitegeeza nti bw'oba onoonya akalulu amateeka g'ebidduka bagateeka ebbali, oba abagakwasa nti baba tebakyalina obuyinza babeera nabo, era bwe tuvaayo gakwasa tokuba nduulu. Ekintu kyokka kati kye tulabye abakulembeze kye baagala okukulembeza kyekyogezaako okuleeta erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga mu bintu byabwe. Esabiite hoire ab'ekibiina kya National Unity Platform baketomba itangu bakateganisibwa Poriisi obabiire ne baza kuteera kampeyini y'ebyobururu omuri iganga. Yashoborra ngu Poriisi nekozesa obushoborozi bw'obumwe na n'emichwe aharubona abesimbira ha ntebe y'obwa pulezidenti hari abo abarukurabyamu amaisho enjenderwaho z'akakiiko k'ebyobururu aka Electoral Commission hamwe na n'enjenderwaho ez'ab'ebyokwerinda. Ti amanyi tugatadde ku nuupu yokka nedda, amanyi tugatadde buli ku muntu atagoberera biragiro byaffe. Ate mulina okukkiriza nti mu kalulu kano naffe tuyina stake. Akalulu kano sika abo abesimbyewo bokka. Akalulu kalina ba stakeholders, kalimu abesimbyewo, kalimu Electoral Commission, kalimu ebitongole bikuumaddembe, kalimu omulonzi, so then kalimu ne Saalumanya. Omugambirizi wa Poriisi Rusoke yagaruka yashoborra hanshonga y'abanyakenya abarugambwa kuba buzireho bwa nyuma yo kwija okuba aharurare yomwe ahabesimbireho aha bwa pulezidenti. Ogu yashoborra nayoreka murangango bonka bebyo kwerinda tibeine makuru gona agakwatirine nahibari kandi tebari na mu budukuru bwona bwa Poriisi. Abanakenya abajja ku lare yo candidate omu babula mukyogerako ki, sina information yonna nti bali mu kadukulu ka police, era senga mbadde nayo mbadde nsula nga njibawadde, ate sinayo briefing yonna kubanga nze njogerera police, era police sinza kwogera byange, sinza kuva wange waka nenonyayo just njogera ebintu ebikwatagane police. Ubanga bano abantu bali mu police embulira nti tubayina nenzija nembabulira. ACP Rusoke ekituma yahamsiriza enshonga ey'ebiragiro bya Uganda ngu nibigumaho kandi nibikora no mu bwire obw'ebyobururu. Yarabura ngu abo abarukusherura obururu batateekateeka ngu nabo mutaano bagumizemu okuheereza ekitiinisa ebiragiro kandi ab'ebyokwerinda tibarukwihwaho obushoborozi bwabo omu bwire bw'obururu. Nga abasirikale okutunuza emundu mu bantu, tulina amateeka agafuga engeri gye tukwatamu emundu n'engeri gye tugikozesaamu. Emundu osobola only okugikozesa okukuba omuntu nga ogendera ku threats z'oba ofunye. Tulina kye tuyita rules of engagement, rules on the use of lethal weapons, use of force. Ago jegali era Yesu ajja kutunuza wano na wali naye bw'amala n'alekula bw'ati essasi amateeka agamuvunaana bw'abanga akozeseza amaanyi agasuukiridde gabaawo jegali mawandiike. Yahamsiriza arikugira ngu Poriisi ya Uganda eyiheireyo okurebeka ngu habaho obusinge n'obuteeka n'oburinganiza omukworobera ekiragiro omu bwire bwona obw'ebyobururu na bwahwa. Gasha kwa Ivan Nyesiga